أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقاعدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات الخلود. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. أيتي الله سبحانه وتعالى إذا جمع مكانك الله بلتنوم edu den na nangal nemaji makko e moƴƴereji makko e ɓure makko e hoore meɗen kanko Allah o towi o senike o woɗɗi tigi kala ko hawrodira e makko. en seeɗo kanko tum Allah ko hana rewede ka gonga. nden seeɗo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jiyaɗo Allah nulaɗo makko en tom Allah yo juuɗo e maɓɓe, yo juuɗo e nden na nangal ɓe gure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe fof. yo Allah juuɗe kala yuttirɗo ɓawo maɓɓe ñentini sunna maɓɓe on jokki batteji maɓɓe ni ila yawmiddin. Allahumma amin. musidɓe tedduɓe jokkito darsu meɗen o ke tafsir eɗen uddude hannde simore heyre nde hino lolliri weede suratu tawba. woltortewol ɗo ko nde inde ɗo woni ko nde lolli kon hakkude sahabaɓe radiallahu anhum, wi'ede suratu tawba, cortewol tuubu wiye. ngol wi'ira ɗum sabu ɗuɗugol noddugol e tuubugol e maggol e sabu feññingol Allah subhanahu wa ta'ala wondema o yaafanike annabijo sallallahu alayhi wa sallam, o yaafanike muhajiruna en sahabaɓe iwɓe makka feri seni madina sabu dogingol diina muɗum, sabu semmingol diina Allah kam. o holli o yaafanike ansari goɓɓen yimɓe madina wernuɓe nulaɗo sallallahu alih w sallam e wondiɓe muɗum, werniɓe wallitiɓe tambitiɓe sabu ɗo nden feññinande ɗon hingol lolliri wiide sodo tawba e sabu tuubuɓe yemo Allah arsikuno on ɓen sahabaɓe tato o arsikeɓe tuubugol o jaɓani ɓe kadi ɓen luttutunoɓe yogol gazo Tabuk. ɓe yahama sabu gantoji maɓɓe e kota gantoji ɗi saran wona jaɓiniɗi tawi ɓe waɗi ella ɗon ɓe Allah arsikiɓe tuubugol. Allah jaɓani ɓe kadi tuubuɓe maɓɓe on sabu ɗiɗo fo ino hawti lollinigol cortewol ɗo wiyeɗo cortewol tuubuɓe suratu tawba. ɗigol mari noon ko nande inde ɗo kadi ko ngol andirano e hakkude sahaba en ha e karamkoɓe arɓe ɓawo maɓɓe. ene jeeya e muɗum wiide suratu baraa, cortewol baraa. Baraa ko ɓooragol, cortewol ɓooragol, cortewol ɓoorodiral sendodiral gonga e fenande. lollirgol ngol nden inde ɗon ko sabu udditirede ngol on kalima ɗon. Allah wi bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin. hingol andano kadi wi'ede hakkude sahabaɓe suratul fatiha, al-fatiha cortewol wirtugol sabu ko ngol wirti gundoji nafiki ɓen, ngol yaltintini koni e nder ɓerɗe maɓɓe, ngol sukkiti ɗum fof ngol wallini e kene. Ibn Abbas radiallahu anhuma o wi'i mo ɓe hari no tami hoore muɗum no habbi tun ka jantete fi muɗum jikku muɗum ma kongol muɗum e suratu tawba. Allah no janti e mabɓe ko ɗuuɗi wa minhum hino e maɓɓe wi'uɓe ɗum ɗo, hino e maɓɓe waɗuɓe ɗum ɗo, hino e maɓɓe wi'uɓe ɗum ɗo, hino e maɓɓe waɗuɓe ɗum ɗo. Allah subhanahu wa ta'ala ko jikkuji ɗi mo feññinta, konguɗi ɗi mo feññinta, mo ɓe yi'e nder ɗo hoore mum hannde kadi e humpitiɓe kadi ko foti ko yi'indira e nder ton mo ɓe annde ko honɗum woni alhaali muɗum. sabu ɗum ɗon kadi feññingol gunɗoji nafiiɓe
wirtiɓe lili ɓe kene ngol lolliri hakkunde sahaba ɓennu wiyede alfadiha ma ko nannitata ɗon e ilde wono almukaskisa ani jirgutugol wiƴƴiti yaltintini ko tawno hino suuɗi hino soomi e ko wona ɗum ɗo e yimɓe kono heddiɗe fof yeru komi hawri kone muɗum no yaha e o mana ɗo alfadiha o almukaskisa haray noon no andirano hunde nden sinde himmi nde hitti nde ɗuura e inde ko waɗi sa qur'an o no mari ɓuri inde wotere corteji ɓurɗani ka qur'an a tawa wona inde wotere woni ko mari haray no mari ɓuri inde e wotere nden no jeeya e ɗin corteji ngol cortewol ɗo hol cortewol ngol jeeya e ko sakkititi paade e miraɗo sallllahu alih wa sallam sabu ko gila ko ɓaaw solol Hudaybiya gila ko hitande jeɗɗaɓere hakkude ɗon ha jettataɓerne fatu makka ha gaswat Tabuk ko waɗi hitande jeɗɗaɓerne ko hakkude ɗo woni ko ayaji cortewol ngo woni ko tippi ko ɗum woni ko cortewol madaniyankewol tippingol ɓaawo fergu nulaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ngol cortewol ɗo ngol hertori hunde ko cortewol ngo ala kangol ngol ala bisimillahi rahmani rahim no andale pellem bisimillahi rahmani rahim wona yejjitaɗo kono suratu namle hertori noon margol bisimillahi nde laabi ɗiɗi allah addi bisimillahi nde fuɗɗode maggol o addi kadi e maggol innahu min souleymana wa innahu bisimillahi rahmani rahim kangol ngol heɓi bisimillahi ɗiɗi jobteji heddiɗi fof heɓi bisimillahi nde wotere ngolɗo kañum heɓani hande wotere kankoɓe ɓe wi tawde cortowol ngol ko tippodungol e kamba tippodungol e jantagol hare e yamirgol hare yani ko tippodungol e kaafa ko raɓɓini kon ko ɗum waɗi ngol ardi ngol arda e yurmede yani simore maggol o arda e yurmede aldari e newede bisimillahi rahmani rahim ko yurmede ko ɗaɓɓirɗum newede ɗaɓɓirɗum barki gonɗo noon ko ɓoroniral ngol arda sertigal waynodiral jokku cifol ma no jokki cifola ko ɗum woni ko ngolɗo kañum gardi tawi yahda e ngol arde bisimillahi rahmani rahim e tawde allah subahana taala o waɗe ko fala o tippinay ko fala e o acca ɗon ko tippingol ko fala ka tippinde kon hare noon goɗɗo ka ñawode tajwid karankoɓe mono fuɗɗade simore maggol ɗo haray wona yo addu bisimillahi rahmani rahim ko ɗum sen nani ceernojo meɗen jangganɗon aya jeɗi ko jantaki bisimillahi rahmani rahim amma so woni a feƴƴi aya arano o gila ko aya ɗiɗaɓo ha kangol jofoyi ɗo hara hiɗa soɓina sa yiɗi a wiya bisimillahi rahmani rahim hino selli sa yiɗi kadi a wiyata bisimillahi rahmani rahim foye muɗum hino selli hay kon ɗo woni laawol karamkoɓɓe e ko yowodiri e bisimillahi rahmani rahim e ngol cortewol ɗo allah wi bara'atu sertande ma sertugol ɓoragol min allahi immorde ka allah immorde e allah wa rasulihi e nulaɗo makko on ɓeɗo woni pottitiɓe ɓen woɓɓiti humpiti sertigal humpiti ɓorodiral allah e nulaɗo muɗum on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam eppa ɓe sertaɓe ɗo ɓe perdi eppa haajuɓe boni sabu si allah tertikema haɗa e moƴƴere on waynodiri si nulaɗo sallah sallam ɓorikema hayen holla ko a bonɗo bonnowo sa fala wi tagaɗo fi bone tode allah o humpiti wondema o serti nulaɗo makko on men serti sendodiri ɓorike homɓe ila alladina ahadtum ɓen ɓe ahoduɗon min al mushrikina e shirkoɓe ɓen nulaɗo sallllahu alih wa sallam ɓayri ɓe seni keke hitande jeegaɓere e lewru sabbuɗo donkin jo ɓeɗga sabbuɗo donkin ɓe seni makka waɗugol umra Quraish haɗi ɓe natugol makka wiɓe on natta sadi toli mum ala walaɗo weeri tawete Hudaybiya ɗum ko sera makka on ɓe kampi ɗon kamɓe saaba ɓen ɓe neli Quraish kori jam suudu non ko suudu allah ɓen naka mum ɓen gari ko suudu allah
on sakkuta ko yimɓe ɓe fof mene on sakkuto men Quraysh fen on sayi dole ha jon heddi dundoranke yagal no ton ɓe wi o way on natta nuraɗo holle ɓe minen nafi haramen ay kolgol dewal men ari men yimtito ɓe nulidiranayi no hakkunde maɓɓe nuraɗo no weeri sera makka ɗon ɓeeno gagal saare ɓe nulidiri hakkunde maɓɓe ɗon naati tigi négociation waɗa nuraɗo sa sallam ɓe sakkama ɓe ardi e horminande ɓe wi sahabaɓe dagintine ɗo o ɓe sino yowino ko hirsa hirsu ɗo sahabaɓe tawi ɓe ahmi waɗugol ɗum ɓe wayri makka kaɓe dogguno ɓe yalti ɓe raɗa ɓe wayri makka ɗum waɗugol dewal nokku kaɓe jandi kaɓe mawni kaɓe andi entini yimɓe makka ɓe muhajirunayi hay ansaren koɓe ɓe arayno ay koɓe jahiliya ɓe arani makka fof ɓe andi makka kono Quraysh jaɓali sahabaɓen aami dagintingol ɓe sikka to mawnaɗo firte joni yani konngol muɗum ngol wiya forcé yehi fayde ko ɗum ɗo ɓurno faalede sahabaɓe forcé yehi waɗi kafa e kafa ha Allah ñaawa ko ñaawata o kamɓe woni perduɓe noona woni ɗo on se noon sa sallam ɓay woni ha sayi ɓe wattila ɓe te jama o fembaki ittali conci ihram ɗin ɓe seytiri ɓe wi ɓe holita kuddi Allah tippo e maɓɓe on se Umu Salama radiallahu anha gote sonnaɓe nuraɗo sa sallam tawi ɓe wondi ɓurinaɗo waɗi an daras ɓe dennayi ɗanoɗo kañum ti waɗani on se nuraɗo seydi fembi itti conci ihram ɗin sahabaɓen ka yino ɗum mo ɓe hande kadi yani hoore ɗimmo muɗum e fembugol ɓe fembiniri ɓe daginte ɗon umra maɓɓe no timmiri noon kamɓe Quraysh ɓe haldi ɗon convention njano sulhu anndaɗo mandaɗo ka tarika no jeeya e muɗum ɓe immini aroɓe haldide ɗon sa sallam ɓe nuliɓe ɓen arinaɗo yamiri so miiji tan alibnaɓe talibon no windude ɓe ali windu ɗon bisimillahi rahmani rrahim nulaɓe ɗiɗaari ɓe wi o wawi ɗo windutaake e fiyonno ɓe ɓeɗe jaɓuno ɗum en haɓata ɗum en sakkoɗano ko na en hol laawol ɗo en hawtangol laawol ɓe a windu ɗon e inde min Muhammad ay Muhammadu rasulullah ɓe jaɓanaano laaɗo ko Muhammadu ibne Abdillah ɓe wi amen ko ɗum ɓe nen Muhammad ibne Abdullah nawma caali windu ɗum aray mi haldiɗi e Quraysh fof woni harde ɗo waɗi ko hikka ɗo on natta Makka on yiltoto hoton nawma caali windu e maaki siɗon yiɗi Quraysh wi siɗon yiɗi aroyon ko arata tawi ko haajum tawi ganna haajum waccon ɗum kono hikkam on natta nawma caali windu Quraysh wi haray wallinen hare hakkude men duuɓi 10 tan piyo min wallata goɗɗo e hoore mum taw wallu goɗɗo e hoore amen ɗum wino naatore nder mum kala mum laaɗo halduno weldigal e hiwiniral e wallidiral hay sotina o juuɗo Quraysh wallata goɗɗo e hoore on kala kadi mo Quraysh haldi weldigal e wallidiral e hiwiniral hay soti o kefero Rasul sallam e jama muɗum o wallata goɗɗo o fi haɓugol men yani ɓe haɓataɓe ɓe wallata kadi goɗɗo e haɓugol ɓe laaɗo waati windu ali windi Quraysh wi mo yiwi ka amen ɗo ƴettude ɗo han o naati ka dina ma o yehi o tawoyima ton ko yarano o yawi on mo iwi ton murti arti ka dina amen gam mone mari haqqe wirnu gonno laaɗo maaki ali windu wala ɓe Khattab tawi ko haa ɗum wawi moƴƴade laaɗo ɓuray ko nga wonɗe ka dina men na gonga laaɗo maaki fan Umar no gonga wonɗe no fan laaɗo e jaɓay jasere laaɗo mimo deƴƴu ali windu laaɗo kañum andi ko Umar Allah wahyu ara e ema walla won mo wiide o jaɓu si laaɗo jaɓata sifa ɗum noon fof ko woni koye hoore am koni koye hoore am laaɗo no ɓurno ali cuccade no ɓuri no ɓurno Umar cuccade ɓurno Umar ƴanere kono wahyu ara e makko kanko sa sallam mo jebbirani wahyu o Allah no andini mo ko kanko mari nafa e nder muɗum wona e haldude ɗo e ɓe haldi ɗum ɗo ɓe waynandiri ɗum ɓe hoodi sallallahu alih w sallam
itan hikko yonen ka jedda bere be ari be watti umra e sifa dulle wudon kadi taban umra junna bi fu sallallahu alaihi wasallam ko e sabbu don la bile be umra il faut bandi ko sabbu don bere be watti on umra don on andi be halde de quraish piro ala ko mabbe dum sab enen no hitande don ko naati dina ko Allah tun andi sabu la hetti lengi joni be hula wato mene mabbe be immi no hande ke ko yaha e taybe ko doli din nodda e fi dina Allah kan tay occasion hebe ke islam wa de dawa islam musaki tora jamo naati dina kan tigi islam hebe jama modja e den be hitande jedda bere don ko den hitande jedda bere don be yahi be uditoy be uditi Khaybar be den hitande don be uditoy Tabuk den haare don ko don wonno so toba tawai ko tippi saburu so suratu fi ghazwat Tabuk e ngara ko inshallah ya yawe en den hitande jeta tabere don Quraish bonni ahadi din kanyu hakkone wodo e nulaado sallallahu alaihi wasallam be firtirindi wallugol Banu Bakr fiigol Khuzaa be fogo be hefera Khuzaa harbe mabbe buynati be dina kono na hodo dina yanke o hajo ko kufro laami to maggi dole Khuzaa no ili ahadi nulaado sallallahu alaihi wasallam bi ko nebi bi halduno appel mabbe tigi yo be walli kare yo be huwodi ta goto mabbe mo be mabbe halfini ke oya ko sembina dum Khuzaa abe Makka Banu Bakr haram hakkol mabbe ko nebuno be yene mabbe haram Quraish walli tibe be pibe be wari buye mabbe Khuzaa no dum en Allah sallallahu alaihi wasallam o hare be fekiri gani ma do ma kimmi do tiga Makka woni ko hano tayene din dubi do didi jamanati dole hebike yani wado be hare ko yeddi hebike on sallallahu alaihi wasallam seni Makka udditi Makka ka hitande jeta tabere don hare bi ahdi jona do wole de do ko din goddo ko ahdi Quraish e ahdi ko Khuzaa hal dano e Banu Bakr e gona be do e guri arabu wonnodi e der jazira gila ka non walno Makka uddita kay hande ke dalaga kefero jetta ne ahdi ala ne gara kefe négocier ne dole bike Quraish ko tawne ko be marde dole be jebbirike be wawama bal be nati islam Quraish funa ko islam be fatu Makka wadi be nata islam be dogi yey buye mabbe kadi dal kay titi on doggo mo la taadu atnat kan islam ande jombe dole hebike on mande kadi kefero yenta mo ni haldiri ni may haldiri wa wale ko wi ko Makka fa nga dande ma lu tasona donc ko Allah subhanahu wa ta'ala tippino aya do andingol araw fo bayo kambe hollu ko jazira ton haray titi on négociation on lanni joni nata woni e iwe woni étape may étape go iwe ngi marhala may ngi marhala go sede mudum haray Allah bori ki on Allah wayno diri e modum few Allah tertike on nula do makko kanyu kadi sallallahu alaihi wasallam tertike on onon ben awda nobe jeya be sikko joni awda nobe porama tertama be awda ka benno itesike ben don itesike dare do dum dal islam ga hay ganyo joni o haldi dama na yo firti ha o humbite do ko humbite go haldo den ko lannay woni jonno menen men juwata o men jafuta walla wi ko way ma ta khafana min qawmin khiyanatan fam bi ilayhi ma sawa o wi be fasihu fil ardi yahe jinde ka leydi ko roy tasiyaha jindugol yowgol ƴeewa Allah fasihu yahe jinde fil ardi ka leydi kon libre goto ala mo sakkade goto ala no wadde hunde 4 ashhurin lebbi nayi ɗiɗo kala ɓuttumo mo fof ko lebbi nayi lutti si feƴƴi lebbi nayi ko islamu ma ka faka mo suɓoto ɗon ko ɓurani en goo wa'lamu andon noon annakum wondema onon غير معجز الله او نالا وتوب الله سو يي هاونتو دي او نالا وتوب الله اكرم ابن ابي جهل رضي الله عنه فتح مكه ولي هرنا وجوده
bayo tawi makka folama wawama rasul sallam wawiɓe mo jeeɗo e duguɓe o yehi o yehi haka ndiyam o ƴawi e laana lumbugol yaha gaɗa ɓe ha e sayi e nokku laana kan heɓi probléme ka ndiyam ɓe wi a waray noon ɗo laɓɓinanen allah Ikrima wi ka wonkimo ko ɗum mi jogi so tawi ko ɗum kadi woni ga aray kisay mi woto ɓetata mi wona kaliɗiam mi laɓɓinana toon allah o aadi si allah dandimo e ɓon o woni ɗon o masi o fupputomo e maɓɓe ɗon yoolamo kam ndiyam ɗon o yahay o tawa rasul sallam wonata kal islam allah hokka e pewal o yiɗani o ɓay allah no arsikimo allah nendanimo o daɗi o yiltiti e holto radi kal islam o jeyanoɗo e ɓurɓe tiɗude bone e julɓe ɓe o wonti ɓurɓe tiɗude moƴƴere e julɓe ɓe ɓurɗo tiɗude bone e hoore kefe o Ikrima ibn Abi Jahal ɓiɗɗo Abu Jahal wandinton ko gaño allah ɓalejo kilo on ene mofti ɗo firawnajo meɗen on ene mofti nulaɗo sa sallam ko Abu Jahal ko ɗum laaɗo makki haala firawn haaji ɗumma ɓiɗɗo makko on ta ko wonoɗo dañol islam darantoɗo islam mol islam heddirta allah waɗa ko faala o ko yaltide ko wuuri e nder ko maayi ɗum ɗon ko misal Allah wi ɓe awa jinde yehon kala ko faala ɗon andon ɗon o wona lawotoɓe haa ka yahu ɗon wo giɗo gilingayna allah nde o faala on hendade o o hendato wa anna allaha andon kadi on ndema tabitino allah muhsil kafirina ko o hoyno o heferaɓe ko jasinoɓoɓe kala ka ɓe yahi kala ka ɓe dogi kala ka ɓe suuɗi kala mo ɓe hallidoyi walliniral kala mo ɓe ɗaɓɓiri ballal cakkitte maɓɓe ɗen sakkitode maɓɓe nden battane maɓɓe on ko hoynede ko jasinede ko liilede e kere watte hay fus wa adanu ko humpitande kadi ay bara'atun wa adanu ɓoragol ɓe serta e maɓɓe humpitaɓe kadi ko humpitande kadi humpital min allah yimmorde ko allah wa rasulihi e nulaɗo makko on ila nnasi faade e yimɓe ɓen fof yawma alhajji l akbari ñalande hajju jano on kon ɗum woni nde humpitande anna allaha wondema allah bari'un ko o ɓooriɗo ko o tertiɗo minal mushrikina sirkoɓe ɓen yani kamɓe makko hay hunde aldaɓe o alanaɓe hay e hunde si wona ha ka o habdiɓe ɗon o waɗaɓe ko o faala ɗonde kon ko anni ɗonde kon wa rasuluhu nulaɗo makko on men ko ɓooriɗo sirkoɓe men ɗerayeje ɗo werɓe tippike ka hitande jeenaɓere nden natta ɗo e nder kadi hitande hari nulaɗo sa sallam faandike seeɗagol hajju ka hitande jeenaɓere kono ɓe anditi ha joni musikul arab no heddi ko adama ɓe argol hajju ɓere ɓe wangoɓe suudu kaba hara ɓe darode ni ɓorti haalaɓe hara heɓe iwɓa gimɓe fillo alyawma yabdu kulluhu aw ba'duhu wa ma bada minhu fala uhilluhu sifadin konngudi ɓe wawa hande ɗo fo e mum yaltitayma seeɗa mum ko yalti kon noon nafiɓe ɗo dagil yani awraji maɓɓe ɗi worɓe reɓe fof ɓortuɗoma rasul sallam tawi no nefini wango dugole sifa ɓen noon ɓe firti hajju maɓɓe on ɓe yilti ɓe immini aboubacre radiallahu anhu yo ardo jama on ɓe yaha hajju ɓe newiri mum konngudi ɓe wi humpita jama o makka hara gila hikka ɗo sirkanowo allah artaki hajju o ko figomnimɓe men suudu kamal mo ɓortiɗo wangotako e men tati on natata aljanna si wona gonɗi nayi on kala tawnoɗo mari ahdi kañum e nulaɗo sallah sallam haray ko ahdi makko nin timmi o renouvellement ala o l'islam ma kafaka ɗiɗo nayi ɓe nuldimoye muɗum aboubacre yaltini radiallahu anhu o yaade jama ɓe hay sayi ɓe aheje ɗo ani nulaɗo sa sallam wi nde yettinande ɗo ndeɗo ko mimma jeyaɗo e an jeyaɗo e yimɓe suudu andu yani goron ngol banu hasim yettinta ɗum ɗo ɓe noddi ali tawi ali tawaka e yahoɓe
بوي مو يوتو دا ابو بكر يا داي مكو بنيلي مو بول توك تو يو جangana ngol jama makka o bewi ay sappo arale o bewi capan noge o bewi capan to bewi capan nay almuhim sadr makko batiti pawo o be mindini moy mulu be firtal non law abu bakr be lamini mo ndi o yow o wona leela materi abu bakr li do wande makko kono be nuliri mo ngaldula do sabu be anni kambe ti yotti ni gonula Allah ngal sinewanaki be kambe be nula jeyaado e suudu mabbe du o say ali yahi yoto abu bakr no kawete jufa o hajo no ko no wete no andaro be makka nyande arafa o wakko wadi khutba halanni o yali immo yottina nulal ma nula don sallallahu alaihi wasallam o immi o yottini denyande o nyande jeena donc bimbi ne nyande o nyalande yidne nyalande sappo e jama haray artimina ali ngal tawi na jama fo nan no ko yottini ko arafa o heedintini yottini ko ngol der mina don Abu Bakr min dini mo e yo e sahaba be yo wonde makko walli to mo yotti mo nulanga ka jama mo toto ka khaymeji mabbe ka lumo mabbe lumo jaar to ka be areno ye yow ko to hum ka jama o harede gila hikkalo sirko war ka gaji gomni be ben tum didio na tal janna sona neddo gomni do tation wangata ko sudu kaban sona bornido nayo kala mardo ahdi sallallahu alaihi wasallam hare ha o hallidano dum ko haadon kan til adin timmi renouvellement hala way mawti jetta islam o ma o tuda dara makko ne ka fal islam kam yawm al hajj al akbar danyala do sabu do lutondira honde o yawm arafa ka ko yawm an nahr wobbe ko yawm arafa sabu hajjo nyalande ɓurde mawde de yani sabu hajjo ko woni si laawi kema a perdi hajjo o ko ñande jene daragol arafa de tawno si ɗum laawi kema naɗo maji sa sallam hajjo arafa hajjo ko arafa sa heɓi arafa ñande jeenayi haa ka subaka sappo bimbi hakkunde ɗo jemma e ñalorma feƴƴituɗo yani jeenayi e jemma sappo o haa ka subaka sa heɓi arafa e nder ɗoɗan ɗo hayso nattugol ɗum yalta arafa ko malkir to malkero har anatu yaltuda ara ya haji sahaba le non har ya mara haji sa wari ko fo ko be saburundo ko arafa ngalande mundu new puri mawnude mo dewete yawmul hajj al akbar ko be ko nyalande sappa bere nay fi hondu be ko nyande golle haji kurdi di wadete ko nyande jamra on bugete ko nyande fembete ko nyande hirsete ko nyande hajjo wangante wondude safa e marwa mudum ido golleji ko nyande wadete be wi sabu dum do ko nyande ni jom hajji akbar khilafo hakune e karam ko ben kay bindir go do ayo ko honde e mudum fana yom arafa ka ko yom nahru karam ko be go wi ko nyalbi dino baltode ko nyalbi hajji fo wobbe no wi ko din fo fana يوم الحج الأكبر المهم كو انرجال الحج اما بيتيدا نيال ديدي نارو كان نيال الحج فوق اذا اللوي كو هم بيتان ايمود ماكو كان كو الله e immode nulaɗo makko on ha e yimɓeɓe e nde jalande hajju mawde anna allaha wondema no allah bari'u ko o ɓooriɗo min al mushrikina sirkoɓe ɓe wa rasuluhu nulaɗo makko on men hayɗo jamamu koye wattu hila ɗo wiyatake wa rasulihi ko satti satti o sabu sa wii ɗum hara a jeyni nulaɗo e ɓooraɓe allah ɓen allah no ɓorota ko nulaɗo muɗum sallallahu alih w sallam allah hino wondi e makko idan wa rasuluhu e nulaɗo makko on men ko ɓooriɗo sirkoɓe ɓen fa in tumtum si woni on tuubi o ɓoorike sirko on on ari e tawhid on fa huwa hayrun lakum haray ko ɗum woni ko moƴƴani on wa in tawallaytum si woni on salike on hocciti on ɗurnike tawhid on on ñiiɓi e sirko on faalamu haray ande annakum wondemano onon gayru mujizillahi on wona ronkinoɓe allah on wona laamotoɓe mo
هي انتنا بيوتا كندو وند مدي بلا متاك وبشر الذين كفروا والتنير بين فرا بيدو بعذاب لبت أليم موصول أدنى رو أن يندر بشر والتنقل طبعا كلمة ko himo mofti humpitugol moƴƴere yo mofti humpitugol bone lasli makko honno woniri ko humpital tawowal membinayi guri neɗɗo neɗɗo so humpitama ko welata ɗum ko moosay guri yeeso ji membino so humpitama ko sunintamo o ñirɓinoto guri ji membino oɗo ar bashir oɗo waɗi bashir o no ara ka moƴƴere no ara ka bone lasli muɗum o fi moƴƴere kono no ara ka bone sabu jalkitugol wona ɗo e humpitede o haray teddungal e maano si wona ɗo sokkede wiyama haray senore ɗo haray ɗum na teddingol mono ko jalkitugol mo aybina mo ɗum ko lettigol ɗum ka wonki makko darɓe nandelan gasi ɗo wiiran senore ɗo a to gasi ɗo senore ɗo oɗum wiyata hoore makko kanko tigi ko siba won noon allah yo weltinirɓe humpituɓe wondema dey awa ledde musuɗe hino habbiɓe illa alladina ahadtum homɓe woni ɓen tawɓe ɓoraka taho ko ɓen ittintina ɗo o wi illa alladina ahadtum si wona ɓen ɓe awduɗon min al mushrikina e sirkoɓe summa refi lam yankusukum ɓe ɗuytali on ko haldiɗo ɗon kon sey an hay e hunde ɓeɗo ɓe ɓoraka taho walam yudahiru ɓe wallali aleykum e hoore moɗon ahadan kadi hay e goto haldida ɓen ɓe ñiiɓe ko ɓe haldida kon ɓe firtali ɓe wallali kadi goɗɗo goo e hoore moɗon ɓeɗo fa atimmu ilayhim timminaneɓe ahdahum ahdi maɓɓe min ila muddatihim ha kalajal maɓɓe ha ɗon ɓeydugo kadi ala wayno nirte woni allah wi timminaneɓe ha ka ɓe awda ɗon inna allaha tabiti ondema allah yuhibbu lmuttaqina himo yiɗi huloɓe mo ɓen hombirgol ayam golɗo golɗo ko andingol e wondema timmingol ahdi koye kulol allah timmingol ahdi ko mande kulol allah wasugol timmingol ahdi ko wasede kulol allah subhanahu wa taala fa idan salaka al ashhurul hurum si woni ɓoorike si woni yawti si woni timmi lebbi hurum ɗi ɗi lebbi hurum ɗo woɓɓe wi ko lebbi hurum ɗin tigi nayi ɗin ko honɗi dulqaida wa dulhijja wal muharram wa rajab ɗiɗo nayi jonno ɓe ayaje ɗo ka tippi koye dulqaida ɓe ko honde se janngana heferaɓe ɓen ko ñande jeenayi e ñande sappo lutti jelu lutti balɗe nogay e donki e hewru wotoro o yoni muharram oyi ko ɗiɗo fanda na lebbi ɗi fof ko fanda ko yoga e majji ko heddi kon ko ɗo woni balɗe capanɗe joyi ko ɗum woni lebbi horum fanda ɗen woɓɓe wi wonaani ɗum fanda ko fanda ɗo ko lebbi nayi ɓe wiyani joni gila ka ayaji ɗen jannganaɓe nogay yani balɗe nogay no heddani donki watta ɗon lebbi tati e balɗe sappo fiyo timmu lebbi nayi ɓe wi ko ɗin ɗon woni ko fanda konngol ɗiɗi wonande karam koɓɓe allah wi si lebbi horum ɗiɗi timmi faqtulul mushrikina ware shirkoɓe ɓen haythu wajadtumuhum nokku kala ka tawnon ɓe ɗo lafdo mari am kono ko amu mahsus kader haram tawaka kader haram tawaka allah wi wala tuqatiluhum inda almasjidi alharami hatta yuqatilukum fihi donc so ɓe memmini ɓe yotte so ɓe memminali ɗon ko nokku kala yo dakhalahu kana naatimo kare ko hoolino hay so kefero
yo utti ha o yam idan sidon tawaka stay iwi edum kala ka tawdon be Allah wi warebe wa khuduhum o wi hendebe soni on wawibe hendebe haqqom ayora ken wahsuruhum o wi howebe warebe hisab howabe jaay mabbe kuduli mabbe wada ka don ambalgo harabe yaltata dukku natanta be netto habe jibbilano be tuda dade mabbe wa qudu lahum jodanu dum be kulla marsadin e kala sakkorgal kalumo ji mabbe ka seteyagal mabbe ka kodoli mabbe ka gese mabbe kala ka an tankini don be hay Allah wi yahay habbo be don kodoli wanyebe روي سورة النساء ولا تهنوا في ابتغاء القوم كأو لو كأو جاسو لا تقول كيف لا بيجيب وبيجود أنا بكلا نكو يعني فاجأ أنا بأدنى ها بأندى والله يكون يهدو فإن تابوا سوني بتوبي وأقاموا الصلاة بنيني جلدنين juldo dina kan ga berne wiya do musiddo man juldo na dina kan ga berne fenando na juldo hino do sede o fa juldo zakka wa tahalaba fenando on na juldo e do sede o Allah fa in tabu sibatubi wa aqamu salata bi nyimmi julde nen wa atu zakata bi junni zakaw فخلوا سبيلهم حركة ولو شرط الكبر ولو أتى بجور مجي يمو هسي مجي يمو هوا مجي يمو إجود مدو رينا ستاين لو واسي مقبل هذا ونا بجور كافا كان ندنجي مقبل إن الله تبتون مع الله غفور ويا فتولو رحيم ويوم تيدو رحيم ويوم نو كان الله سبحانه وتعالى ويا فتولو ko yumi no wajia be makko ben hefra be bawo de ayaji o tipade be woni noni wobbe mabbe ala ahdi kan Allah sallallahu alaihi wasallam ben dom be mar iltimato mo lebbinay be walli na kafa sin non timmi hare kafa kan toyi ka dambe yawo ko tarite wobbe on belani wobbe mabbe no marno ahdi ahdi mudum nin ko gani lebbinay ma ha e lebbinay ma du yeso lebbinay bur lebbinay ya be do kan gadi mo be ma be ahdi mudum nin ko ha ga awda on tawno do ko gani lebbinay ka timmi o timmi Allah ya fatimu ilay mahdum ila muddati tawno do ko ha lebbinay do hawrondiri tawno no buri dum ha ga awda on ko haɗon ko jogani haɗon nayo julɓe ɓen adu kañum fil aadi fittotaki ɗum na jiɗɗo julɗo noon joni noon ɗoloniral ari ɗum ɗon holli wondema awa hay goɗɗo e maɓɓe ari kama na yawion so Allah wi ɗaɓɓiteɓe wañeɓe yahaneɓe sakkeɓe henneɓe andi ko ɗum woni ono e maɓɓe lanni few kono islam o na warugol faani islam ko faandi ko Allah jebbilani ko steno ari an a jebbilan ka ko Allah si wona le kafa to non ma sina dum islam dum tam ma tam bu ruure e no dum gallo Allah wa in ahadun min al mushrikeena si woni no goddo e shirkobe be yani hefira be istajaraka o fattike ma jama mabbe to nan mon ri piro goɗɗo maɓɓe ari fattike ma ma fa warumo nawiya faquduhum waqtuluhum la ma ya waru Allah wi fa ajiru wernu so ni ari fattike ma kefero Allah wi wernu dar islam no golli dirta non kefero islam to wani mu kadina do ka ngari daga wo atawai wawata addude kalo neɗɗo no annda e mum ko yettoto ko ƴiƴa mum ɓifay mum ɓiji go tos darade ngo so hewti ko darnata mo ala ko ronkugol feere ko dara islam o
e hore ko feƴƴi ko fuu Allah wisi goɗɗo e maɓɓe heɓi sattende heɓi maɓunde ɓittiki ka woni ton haa dogi ari ka ma fattike ma Allah e faajirgu wernum Allah kañum ɗoni ko faandi o wi hatta yasma haa o nana fiyo o nanu kalam allahi konngol Allah ngol wernumo ɗon juulon ɗon janngu alqur'an o nana ɗon aya alqur'ana ɗen wonde noddamo yewto seeɗa waajoɗamo jannganamo alqur'an ñinna hujja o e hoore makko yottina nunal Allah ngal spécifiquement e makko yani ko hertanimo ñande dargal hara ala hakko wiyo e Allah sona o salino tum o mawnitini e hoore mo ngata mi anndaɗo ma mi faamano masoyta sabu newanike mo ɓay ari ha o naati e nder mujtama julɓe ka woni ɗon o wuri ɗi e nuraɗo sallah sallam ɓalle stafenollah o wuri ɗi e jama julɓe ɓe o yii no ɓe wuuri ɗum o yii dewe maɓɓe o heɗiki alqur'an o waajama o yewtama Allah wi ha o nana yewtere Allah ne konngol Allah o ɗoni alqur'an o sari Allah o summa refti ablighu hewtimmo manahu ka hoolare makko hay nokku ka o hooli nokku ka o hisi walla ha o hewtoya hara hemo hisi nokku kadi ka o hisa to na ƴettumo joni na wonnoɓe mo ɗaɓɓude men jonnitamo ayɓe makko men koya wernumo naninamo ayaji Allah ɗen naada ɗum ka hoore makko etora ha o nana o faama jaɓgol ngol alanama walla wodani si Allah jaɓinimo jaɓa si Allah waɗinanamo jaɓugol o jaɓata so wayni kema newtanamo wallamo kadi ha o hewtoya ka o faala yawde ɗum kadi nokka tawata ɗum hooli ɗum isi dalika ko waɗi ɗum ay nde salare maɓɓe sirkangol ɓe Allah mawnintinagol ɓe e ñaawugol Allah wondema siɓe fattike ma wernuɓe ha ɓe nana ayaji Allah en bi annahum fi tabitino kamɓe qawmum ko ɓe yimɓe la ya'lamuna ɓe anda yani ko yimɓe majjuɓe majjiyanko anda faama noyo mumunte himɓe muɗum ɓurɗe mawnude rek ko ñamugol walagol e jiidagol himɓe mumunte rek ko ɗon himɓe muɗum en kañum kadi tawde ɓe anda wonan mo sabu ha o anda ko ɗum Allah saɓinini nde ñawore ɗo kayfa yakunu lil mushrikina ko honno laatoranta sirkoɓe ɓen ahdi inda Allahi ka Allah wa inda rasulihi e kanulaɗo makko on ɓe naɓe yimɓe ahodeteɓe ɓe fodda e ahdi ɓe handa e muɗum honno ɓe jonnirte ahdi ɓe acceyo ɓe yettu Allah ɓe yiino ɓe waɗa koɓe faala e on leydi Allah ndin ka famemataɓe Allah wi ɗum hana wawa wonde illa alladina si wona ɓen ahadtum Allah no heɗintinde ɗo fi haldidaɓe ɓen ɗon ɓe fiɗataɓe o wi illa alladina ahadtum si wona ɓen ɓe ahoduɗon e muɗum inda almasjidi alharami ka julirde hormantede ɗum o Makka ɓen ɗon o wi famastaqamu lakum fodde ɓe ñiiɓani on e ahdi moɗon ni yeruwo ko ɓe ñiiɓe e ahdi moɗon ni fastaqimu lahum onon kadi ñiiɓani ɓe yahum si ɓe firti kono fodde ɓe ñiiɓe muɗum eɓe jogii ahdi ni onon kadi jogee ɗon holloɓe onon ɓuri wonde jom ahdi onon ɓuri wonde jom konngol onon ɓuri wonde mukko maɗa inna allaha yuhibbu lmuttaqin tabiti wondema Allah mo yiɗi huloɓe mo ɓen ayi o hombiri o aya ɗo kadi e humpitugol mo yiɗi huloɓe mo ɓen ko fii hunnugol ahdi o jalti ayaje ɗen jokkodiri tentinɗe wondema hunnugol ahdi koye kulol Allah jeeya hara yekka sedde meɗen ko ahdiji meɗen ɗum ɗo woni ko ahdiji meɗen enen hakkudeji meɗen ka gollodalji ka hoɗidal ka wuuridal ahdiji ɗin ka desal ndennanagal ahdi ko ahde woni ko enen e tawa wona julɗo ahdi ko hundeteɗum so woni laatortama humpita o tigi rele nde on kalan haɗa fimten ko halduɗen ɗo ɗum ɗo woni ko haani ko kayfa ko honno laatoranta ɓe ahdi honno ɓe jonnirte convention wa in yadharu si woni ɓe feeñi aleykum e hoore moɗon yani si ɓe waawi on ɓe ar waawugol ɗon ɓe ar heɓugol doole e hoore moɗon la yarkubu fikum ɓe reenata e moɗon ɓe wattanta yila e moɗon ɓe hiwata e moɗon illan Allah reweteɗo
ولا ذمة ولا أهل إلا وبفرمو ونور ولا ذمة ولا أهل إلا وبفرمو قرابة جيدك أن بطنك أن ولا ذمة ولا أهل لكم يتتمن فرق إل أو الإل بمعنى الإله وبوي الإل بمعنى الحلف ونور وبوي الإل بمعنى القرابة لذو تتينو ينسلي سابو عرب نقول لي كلمة وإديلو معنى تتينو إذا آية نمفني تتينو كيف يرو سوني وهدي دولة أو رجل ورينا تايما كنتينا ورينا تايما كأندل ورينا تايما كأحد ndo foi monde mo nare o fetti ko wazza hay ko hawda ko nayo men labtandi julimde no keri ga dewal wadete no hawda ko mo so international ko me matake bombuli batake ko fella take kala tandi kala bolji ka pay koy ni ete kono hay hunde ko yahuda ci ala ko dali so na ko beron ko yewtude والذين لا يقومون فيكم إلا الولدين هيهود على قبرنا فيمون بس بيبي دول يورمو منشو قلتو سفر دونو هم بنا جنبي تي أهدي ها هاي أهدي لني الله سبحانه وتعالى قلوب هولي هند كريم بير أهودا نو بن دون هاكم أهودا نو كم كريم بير كويني دو سوى فيرتي كفيرتوا بآية جبانو قولي في قولي nawnan de fard an e min e oda la ɗum ko dawla laamu ñaawata sifaɗe ñaawojoro gollitira a julɗon ka jannguɗo faama iwtirandi ka ɓaawa laamu innugol en haldata e kefeero en awdata ɗum alnama laamu hun jonnaaɗo ko ɗum waɗi ɗum ɗo kadi na mutlakan ndaare honde se ɗum ɗo waɗi fego doole ɗen heɓi dole no wodi dole ala hare ko ya nyinyi no dadira no problem ni duitora ene hande ala islamique ko do ferde ko nyinyi ko nda itte seda hanya me jettu den sabu di polga di wonyande jettu den do e wona do hara ko ene jitte jonde ene jitte jonno allawi yurdunakum ibe weltinirahum bi afwahihim kundule mabbe den be wona law halaji welti وتأبى قلوبهم برما نسالو كونكو بولي وولو دلون هاي كودون حالودن هيدن انو هاي وني تيتيو مي والني هار حكوني ميدن بمي جو غولم دum yalta ka kongo di mabbe berde no hubbe yite no yato harame hebe do fere hara on weddi totono haramen kuure no kuuri on haramen hara berde ko dum wondel to woni yaltude ko na ɗum on nder ga wa aktharuhum ko ɓuri ɗuɗude kon e maɓɓe fasiquna ko yaltuɓe e ɗoftare allah wi wa aktharuhum ko ɓuri ɗuɗude kon woɓɓe wi ko fandano ko ɓe fof kono yoga e maɓɓe janta luttuɓe fof jokkori ɗon woɓɓe wi ko fanda wa aktharuhum wala al haqiqa ɓurɓe ɗuɗude ɓe maɓɓe ɗum ko ɓen tawɓe allah windana hoddirana nattule islam ɓennon ko fasigiɓe mayoɓe e fasigiyaɓe ishtaraw ɓe soodiri ɓe wattitiri bi ayatillahi ayaji allah ɗen thamanan qalilan coggu fanɗum allah nguuɗi ka ŋiñirta kefere on sottirgol ayaji makko ren coggu seeɗa o yandi so tawi ko sottirɗa kon ko coggu mawngu hayno selli ɗon hara ŋiña kan la sa ƴetti sa jonnama aduna o fof e ko wonema fi coggu dina maɗa kaya accituka haray ko gongel ni yeeyuɗa dina maɗa ka sabu nema lahara on ka aljanna aduna o seɓɓama e makko tawde ko gongel ni allah wi wama mata'u lhayati dunia fi l akhirati illa qalil dakamɓe mon no aduna beeli nduru ɗanndu no aduna laamu e jawdi e sonnaɓe e yeeso yaagal
e gande kala ko wite mbele nduro e ɓiɓɓe muɗum ka aduna ɗo fof Allah e ɗus eɓɓama e nema aljanna kadi ko gongengo idan hara ko aduna o fof e ko woni e makko fof ƴetta jonnaɗa wangi fof alamminama fof kon fogeɗa fi fof hara ko ɗum ɗon jonnaɗa coggu dina maɗa kan haray ko coggere seeɗa woni so yeeyuɗa dina maɗa kan idan nayinugol tum ko fiya ƴetti seeɗa ma a ƴetti ɗum hara ko aduna o fof ko seeɗa ƴettuɗa ko ɗum Allah wi ɗo istaraw ɓe sottiri ɓe wattitiri bi ayatillahi ayaji Allah ɗen samanan qalilan coggu fanɗugu fasaddu an sabilihi ɓe sakki e laawol makko ngol ko ɗoni diina makko kan ɓe sakki hoore maɓɓe ɓe jaɓani goɗɗinde ɓe sakki kadi jama on ɓe jaɓani jama on ɗumɗina heferaɓe ɓores e jama muɗum allahngal ɓe rewrano fi wonta nona sa sallam ɗum jama allahngal ɓe rewrano koko ɓe wawatano tum ɓe ronkuɗuwol ko ɓe wawno ko fof ɓe on kono ko golle Allah feere ala ɗe yahay feere ala ɗe feeña so andi a piwde e l'islam ko angal on e piwde ɗum a yahay haron ka sela selira fi a lutti e muɗum ma selira fi islam o feeñi a holi wota a luttu e muɗum goɗɗule mum accindiji ma selira fi Allah no muyamma moƴƴere o kima pewal a fewi e nate islam joni anti a woni sembino o ɓe wona ɓe jantere ɗo fi mum ɓeɗo wonano wonimno ɓe sottir ayaji Allah ɗen coggu aduna ɓe sakki e dina makko kam innahum tabitino kamɓe sa a bonima kanu yamaluna konko ɓe laatino hiɓe golla golle maɓɓe ɓe woni golle bonɓe cirkangol Allah yedda Allah haɓa nuraɗo Allah on raɗomo immo fi wargol mo immo fi andingol andoramo Allah addi on jalbinir aduna o darnagol ɗe golle ɗo woni golle bonɗe la yaqumuna ɓeɓe renata fi muminin e gomɗin ɗo illan wona ɓattoniran ko enɗan wona Allah reweteɗo wona wonore koni hakkude maɓɓe wala dimmatan wona ahdi haldigal ko ɓe haldita si tum ɓe ar heɓugol ɗore hoore makko ko waɗugol mo ko lutte fillede wa ulaika ɓen ɗon humul mu'taduna ko kamɓe woni jaggituɓe ɓen kamɓe woni yawtuɓe keerol ɓen kono e hoore ɗum ɗo fof fa in taabu si woni noon ɓe tuubi ɓaawoɓe wadde ɗi tanaji masibuji ɗum fof hara yurmede Allah wi si woni ɓe tuubi e hoore waɗugol ɓe ɗum ɗo fof wa aqamu salata ɓe ñimmi julde nden diina ala si julde ala wa atawu zakata ɓe jonni zakka on diina ala si zakka ala wonande jon zakka en haray si ɓe timmini ɗum ɗo fa ihwanukum hare ɓe musidɓe moɗon fi dini ka diina yani hare laddi hakkude mum hande kadi ko nene goto yagal e weltigal e wallodiral wa nufassilu l ayati meɗen feññina ɗe ayaje meɗen feññina ayaje ɗen fensita ñawore majje ɗe qawmin kono ko wonande yimɓe yalamuna ɓe hino anndi ɓeyno anndi goonga ɓe hino sendidiri sobe e sama kala naata wowo ɓernde muɗum nde ko ɓernde mummunte o maɓɓini ɗum wo ko reyɗo muɗum ɗum e tuba muɗum mam on ɗon ko ayaji feñsitete nafatamo won tawowo no udditi ɓernde muɗum nden fi ayaji ɗen no woni pré jaɓugol tasko waajito ɗaɓɓita lando toro Allah ɓen ɗon ɓe woni yimɓe annduɓe ɓen Allah wi ko ɓen ɗon woni ko feñsitanta ayaji makko ɗen honno woni ko faanda e muɗum awa ko ɓen ɗon nafitorta tawɗo wona annduɗo nafitorta gandal ngal ɗo no naynugol ko janngugol to Allahwal na ɗum yani ko anndugol heno haani fewude anndugol no haani jaɓugol gonga ko ngal gandal ɗon sa sifori ngal ɗon ayaje ɗen ko feñsitete haray hiɗa tawa e nafitoroɓe sa siforali ngal ɗon haray angon ɗum ɗon naatay ɗo yaltiraɗa ma rewa ɗo feƴƴa hay natata wa innaka tum si woni ɓe firti kamɓe awda ɓen si woni ɓe firti aymanahum ahdiji maɓɓe wondoje maɓɓe ɗen jammo yamin wondore nden noon ko ahdi ni ahdi ko wondore ko gootum Allah so woni ɓe firti wondoje maɓɓe ɗen min baadi ahdihim ɓaawonde ɓe ahoda ɓaawo ahodede ɓe
وطعنوا يوي في دينكم دين مودون كان بفجد كيروندو بفرتكم بأهداكم بيوي دين مودون كان بأيبينيكا بجلكتيكا بأيبيني النبي صلى الله عليه وسلم ما بأيبيني القرآن ما بأيبيني شريعة الله وبعد ما يروندو هاي بيوي دينكم الله يسلمون يمن فقاتلوا هبه أئمة الكفر yeso be keferan ka bugu hore be ben ko eden ngara ko tajude da eden itonu caldi di mai na seda da di tajama caldi di mai na seda Allah ko eden ko tajude aimmat al kufri alma mi be keferan ka bugu waccore monido na waccore ni manda sinama alma mi jo woni kalamu woni ka gandal woni ka amdagol julna woni ka dowgol bolondawo e musdanga ko tedduga moko bayaga kono wongol yesojo fiyo Allah yedde ɗon yeso yagal boni ɗo Allah wi ɗen koyeɗo ko yo tañude ko yo haɓuɓe innahum tabitino kamɓe la aymana lahum wondore alanaɓe yani kala ko ɓe wondida ɓe haldida ɓe firtay nde ɓe heɓi feere firtugo o ɓe andinta ɓe humpitotako woyto kafa yere ɗum andinte he jaka na haldinteɓe mi haldidi na jooma haldigal mi haldidi ko ɗum Allah wi la aymana lahum wondoji alanaɓe kala ko ɓe haldida ɓe firtay kala ko ɓe wondida ɓe firtay woɓe jangino la imana lahum ibn amir shami woni ko jangiɗo la imana lahum hino fira kañum ga ɗiɗi la iman ɓe wi gomɗinal alanaɓe hoolagol dina moɗon kon alanaɓe koɓe yedduɓe koɓe heferaɓe woɓɓe wi na ɗum fanda mana iman o ko masdar hoolare Allah wi wa amanahum min khawf wa amanahum o holniɓe na o gomɗiniɓe wonno yani amana imanan holnugol hoolare ɓe wi la imana lahum hoolare alanaɓe koɓe neeɓi on wondande ɓe ala na ɓe hooleteɓe ɓe ɓuttinanta on ɓe runkutumoni feere ɗiɗo manaji fof manaji ɗiɗo hiɗi selli e ɗira on sa hawtidiri iraji ɗiɗi hayɗa mari manaji tati la aymana lahum ɓe ala wondore ɓe wondi o hayɓe wondi laabi temedere ɓe hawtidiri hayɓe fof ɓe wondi ko ɓe laabi temeɗɗe ɓe fene kusɓe runkutum feere si ɓe hunna ñande ɓe ɓe feeroɓe firta hay so ɗum ti ñallal gotal ɓe nata ɓayluti ñallal selen ɗo ɓe firtayde leydi feere o la imana lahum ɓe ala gomɗinal ɓe holaki diina kan la imana lahum ɓe ala holnugol mo wonaɓe mo ɓe haldidi ɓe holnamo yani o heɓa hoolare talema maɓɓe o hisi ɗum alanaɓe ɗum ɗo fof hiɗi sifoni o wi laallahum belajo kamɓe yantahuna ɓe hadtoto ɓe acca honɗum woni ko yowidiraɗo e muɗum ko wigol ngol faqatilu aimmatal kufre faqatilu aimmatal kufri laallahum yantahun innahum la aymana lahum ko ɗon takdir kalamo hay haɓeɓe belajo ɓe accay kamɓe hooreɓe kefera kako ɓe sabu kamɓe ko wiyete ko ahdi wonore ɗum alanaɓe ala tuqatiluna qawman e on haɓata yimɓe nakasu aymanahum firtuɓe ahdi muɗum Allah no rerɗinde jiraɗe ɗin e hare ɗen mo rerɗinde o huɓɓa ɓerɗe ɗen contre heferaɓe yedduɓe Allah ɓen mo wide ɓene on haɓata ɓe siforɓe ni honno ɓe sifori nakasu aymanahum ɓe firti ahdi maɓɓe ni wa hammu be ikhraji rasuli ɓe himmiri yaltingol nulaɗo on yaltina muraɗo o ayɗo ko tippi hari ɗum waɗino ɓe himmirino yaltingol Allah wi wa id yamkuru bika alladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa in kanu la yastafizunaka min al-ardi liyukhrijuka minha ayaji arde ɗen e jantagol eɓɓugol ɓe raɗagol nura sa sallam yaltina makka Allah no andintinde ɓe ɗum ko waɗno ɗum e tippagol ɓe ayaji ɗo ko fanɗo duuɓi jeetati no hakkunde muɗum
mo be ndira do fo hubbi na berde den haray be do be do do yanu de mo dimbe kikire yore so be Allah wi wa mu bi ikhraj rasul be himmiri yaltin gudura do sallallahu alaihi wasallam wa hum ko kam be kadi woni bada o ko atti on wadugol hare awwala marratin ka adan dawa kam atti o hamu fe on do makka wi do mo la ilaha illallah be wi on o be yani mo be pi wobbe be wari wobbe be soki wobbe be radi on be yaltini be jetti on jawdu bay on dogi o yahi madina on humpitike fi jawle mabbe o yahi hettugo seeda jawde laawike ɗum yiltaali ɓe ɓe wonɗo yiltaade ɓe humpitino jawdi laawike ɓe wi o maya e holle ko enen woni enen ɗon kadi kamɓe ari waɗi offense sabu si ɓe yiltino makka nabi sallam ya tawantawa e makka idan ka raawɗa wa taway ko kamɓe woni ko atti ka Quraysh haldi nano ko kamɓe firti ahdi ndi ɓe walliti banu bakr e haɓugol Khuzaa haldi ani weldiɓe nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum Allah wi ko kamɓe woni ko atti ɗaɓɓutugol ɗum gila ka aɗande laawol a takhshawnahu e on hulayɓe on hulayɓe siforɓe ni fallahu haqqu an takhshawhu ko Allah ɓuri haanude nde huloton in kuntum soni on laatike mu'minina ko goɗɗiɓe soni ko on laatike wonga won ɗon goɗɗini gomɗinal moɗon ngal ko haqiqewal wona nanno ɗum ko kañum tigi haray ko Allah hande kulol moɗon ngol kona Allah ko fof mana hulde ko satti o ko satti khashiya ko kulol wondugol e mawningol kono sendiri khawf e khashiya khawf hulugol tabii ko neɗɗo hulata butore ko neɗɗo hulata boddi ko neɗɗo hulata bandi on nowete khawf amma khashiya ko hulugol wondude mawningol woɗagol rento e muɗum accana ugginano ɗum ɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala wallahi fallahu haqqu an takhshaw ko Allah ɓuri handude e yo hulu in kuntum soni on laatike mu'minina ko gonɗinɓe qatiluhum haɓeɓe ayaji yamin ɗe jihad en no jokkodirɗo moƴƴa no aya no tentina aya no tentina aya illa no adde fi hollugol ɓeɗo ko hanaɓe haɓede o wi haɓeɓe daraneɓe yu'adhibuhum llahu Allah on lettiraɓe bi aydikum juuɗe moɗon ɗe Allah no wawi ɓe lettude haray ɗon wawi ɗani kono Allah no ñaawi e sariya makko no yiɗi yo ɗum wonu e juuɗe mum o rewna lette maɓɓe ɗen e juuɗe moɗon wala Allah wi noon surat Muhammad wa insha Allahu lan tasara minhu walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd si Allah yiɗi o yettotoɓe kanko tum wato jina e ballo kono Allah no yiɗi yo ɗum woni e juuɗe gomɗinɓe ɓen sabu ɗi fannudeji ɗo o wi yu'adhibuhum o lettaɓe o lettiraɓe bi aydikum ɓe juuɗe moɗon fonto jungo tañon darde waron hendoɗon ɓe juuɗe moɗon haɓɓon ɗoyron ɗum wa dammi jalluɗi koyɗe ɗo haɓɓa juuɗe ɗo haɓɓa yeesoje ɓawoje fof dammol jallugol mumude jalluɗo ko noon jogorte ɗoyron ɓe ɗon addo jasere e koyeran jaɓon ɓe jawlanen ittinon ɓe ɗum non fof ko lette ko Allah rewnata lette kefero ko Allah rewnata e juuɗe juurɗo o wi wa yukhzihim o hoynaɓe o jasinaɓe wa yansurkum alayhim o walla on e hoore maɓɓe o foolina on ɗuɗo ɗon o fanɗo ɗo wuro no alhaali woniri o foolina on wa yashfi sudura o ɓuttina ɓerɗe qawmin jama mu'minina gomɓiɓe immi daron ɗon ɓe wakkilo ɗon e hoore soɓe Allah lettiraɓe juuɗe moɗon nden o hoynaɓe o jasinaɓe o walla on o foolina on e hoore maɓɓe o ɓuttina ɓerɗe moɗon yiwgol ayɓe moɗon heno halki ka yeesodite moɗon halkori kadi juuɗe moɗon neɗɗo no wela mo gaño makko on yo yi'u tana on neɗɗo yiɗi ɗum balde mo yiɗi yiwgol ko kanko tigi defimo ko heɓi ko si pay koye ari ga ma no yeddodiri pay ko ngar ko wulliti ko no yiɗigol ɗa focci oɗa yeeso makko maɗa aɗi mo punition yeeso makko no ɓuttamo ɓernde no ɓuri so humpiti tum o foccata bal no welamo yo taw ka jonno mo sawru wiyamo yo foccu ma wiya kadi yetto fontuɗugo ma mo tappa no wela o tigi ha
tabiya neɗɗanke allah noon no anndi ɗum kadi ɓeeɗo ɓe waɗa ko ɗuuɗi ɓe tampina ɓe soñjano ko ɗuuɗi eɓe yiw kamɓe kadi ɓe yotti ɓe yottana ɓen jalaynoɓe ɓe hanki hannde hino jala ɗum ɗon ɓe fodduno e muɗum ɗum allah fodi ɓe ɗum wa yudhib gayra qulubihim o itta ɓerɗe maɓɓe ko tikki ɓen gonɗiɓe ɓe wiɗon o ɓuttina ɓerɗe muɗum o itta ko ɓerɗe maɓɓe tikki yani ko ɓe munino sabu ko kefeero waɗi ɓe sabu ko kefeero wi'iɓe allah ɓuttina ɓe ɓerɗe itta ko ɓerɗe maɓɓe tikki hande kadi noon ara woni yoddi yani woni waɗanɓe e yottande ɓe waɗi on o yottike ɓe hawti ɗum ɗon wayatubu llahu allahu okkatubu ɓe ala man yashau on mo yiɗi maɗum wayatubu llahu allah on jaɓana tubu buye ala man yashau on mo yiɗi jaɓango e ɓen ɓe haɓudu ɗon ɗon taw ɓen luttale keferen kako ɗum ɗo ko signal wondema woɓɓe maɓɓe tuubo e nata islam woniri noon le ndoko noddugol ɓe ɓe tuubu kaba ɓe noddama ɗo e ko laaɓi kos fa in tabu waqamu salata fillitike ɗo ɓurde laawol iyan taw yufa lahu ma qad salaf fillitike ɓurde laawol idan allah wi refti ɗum hannde kadi o jaɓana tuubu buye o arsika tuubu buye ala man yashau on mo o yiɗi arsikugol ɗum o jaɓana ɗum on mo yiɗi jaɓangol ɗum wallahu kanko allah alimun ko annduɗo hakimun ko o ñeeñuɗo kanko allah ko annduɗo hombo handi tuubu buye hombo foddi e ɗum hombo woni neɗɗanke ɗum o okka ɗum o tigi kadi ko o ñeeñuɗo himo anndi honno o tigi arsikirte tuubu buye woɓɓe waɗa sabu tuubugol ɓe ngol lettede ɓe woɓɓe waɗa sabu tuubugol ɓe ngol jaasineede ma ɓe jaasine taw ɗum ɗo wona sabu ɓe tuuba wano nannganoɓe badre ɓen naɓa woɓɓe maɓɓe ko sabu nen jaasere ɗon ari wuuridi e jama julɓe seeɗa yi islam o tigi tigi naati ka islam woɓɓe tawa ko ma jawdi muɗum jaɓe woɓɓe tawa ko ma hulɓine allah ko ñeeñuɗo kanko himo anndi ko honno ardanteɗa fi ya faamu fi ya jaɓu en to allah subhanahu wa taala yo waɗu en ardanteɓe e none newiɗo e none muƴƴuɗo fiyo en jaɓu fiyo yo faamu en toremo yo dandu en jeeyeteɓe ɓen ardanteɓe ka satti en toromo famille dina meɗen gal faamu selluɗo ko newinana en rewirgol mo ka dina meɗen ko juuti e gurna o jaɓana en o wurna en ƴewde tawhid o hewde sunna o yaafo en bakkatiji meɗen o waɗa en nattoɓe aljanna enen e mawɓe meɗen e denndal angal karamokoɓe meɗen bara'atu sertigal min allahi immode ka allah wa rasulihi e nulaɗo makko on ila alladina ahadtum faade e ɓen ɓe ahoruɗo min almushrikina e sirkoɓe fasihu yahe fi l ardi ka leydi 4 ashhurin lebbinayi wa'lamu annon annakum wondema onon gayru mu'jizillahi on wona laawotoɓe allah wa anna allaha e tabiti wondema allah mukhzi l kafirina ko o jasinowo heferaɓen wa adanum ko humpitande min allahi immorde allah wa rasulihi e nulaɗo makko on ila nnasi faade e yimɓe ɓen yawma alhajji l akbari ñalande hajju mawɗo o anna allaha wondema no allah bariyun ko ɓooriɗo min almushrikina sirkoɓe ɓen wa rasuluhu nulaɗo makko on men ko ɓooriɗo ɓe fa in tubtum so woni on tuubi fa huwa hayrun lakum ko ɗum woni ko moƴƴani on wa in tawallaytum so woni on salike on hujjiti faalamu haray annde annakum wondema onon gayru mu'jizillahi on wona ronkinoɓe allah laawotoɓe mo wa bashiri alladina kafaru weltinir heferaɓe ɓen bi adabin alim lette musuɗe illa alladina ahadtum si wona ɓemɓe ahoruɗon min almushrikina immorde sirgoɓe ɓen thumma refti lam yankusukum shay'an ɓe ɗuytali on hayye hunde walam yudahiru alaykum ɓe wallitake hoore moɗon ahadan hayye goto ɓen ɗon fa atimmu ilayhim timminaneɓe ahdahum ahdi maɓɓe nin ila muddatihim haka lajal maɓɓe ngal ɓe ahoda inna allaha tabitino allah yuhibbu lmuttaqina himo yiɗi huloɓe mo ɓen fa idan salaka al ashhuru lhurum si woni ɓoorike lebbi hurum ɗin ɗi lanni faqtulu lmushrikina ware sirkoɓe ɓen haythu wajadtumuhum nokku kala ke tawɗon ɓe wa huduhum nangeɓe wahsuruhum
هو بهم وقولوا لهم جونا رب كل مرصد كلا سكرغال كلا لاو فإن تابوا سوني بتوبي وأقاموا الصلاة بجني جلدني وآتوا الزكاة بجني زكاهم فخلوا سبيلهم هاي ترتيب إن الله تبتين الله غفور كيا فتورو رحيم كيرمتيدو وإن أحد سوني قدر من المشركين أشركوا ببن استجارك أفتكما فأجره ورمه حتى يسمع كلام الله هؤلاء نكون الله ثم نفتي أبلغ يتم هيتم مأمنه نكك أهولي لهم ذلك قولهم بأنهم كفيت بتين كمبه قوم كبيم لا يعلمون بأنه كيف يكون كون لا ترنك للمشركين شرك بمن عهد عند الله كألا وعند رسوله كانوا لا مكون إلا الذين هربنا من عاهدتم بأهلهم عند المسجد الحرام كجود الدفرمتين فما استقاموا لكم كلوك بنيبنيهم فاستقيموا لهم نيبنيبه إن الله تبتيون دمعلا يحب المتقين هم ويدي هلو بمبين كيف كون نوري وإن يظهروا عليكم ستوني بهبي دولة إهور مودو لا يرقوا فيكم برينة مودو إلا قد تنير ولا ذمة ونهادي يرضونكم ببلت نيرهم بأفواههم كل لمبه وتأبى قلوبهم في نسال وبر مقبل وأكثرهم فاسقون قبول دور دمقكم كيالتو بدفتار اشتروا بودتري بآيات الله آية جلالك ثمنا قليلا تبو فندو فصدوا عن سبيله بسكيل دين مكوكا إنهم تبتين كمبه ساء بني ما كانوا يعملون كنكو بلاتنو هبه لا يرقبون في مؤمن برين تائكم منه إلا بطنرا ولا ذمة ولا عهد وأولئك منهم هم المعتدون وكم بوني جنكت ببين فإن تابوا سوني بتوبي وأقاموا الصلاة بجني جلدن وآتوا الزكاة بجني زكاهم فإخوانكم في الدين هلكم مسك بمولو كدينا ونفصل الآيات من الفنين آية جنن لقوم ونبيهم يعلمون به الأنرى وإن نكثوا سوني بفرتي أيمانهم ونرج مقبلك من بعد عهدهم باو بأهدين وطعنوا في دينكم بيوي دين مورنكم فقاتلوا هذه أئمة الكفر يسوع بكفر كاكم إنهم تبتلوا لا أيمان لهم ونرج على نبي لعلهم بلجوا كم ينتهون بهجته ألا تقاتلون أيهم هبتا قوما ينبئ نكثوا فرتوا بأيمانهم ونرج مولوا وهموا بهم بإخراج الرسول يلتمون لهم صلى الله عليه وسلم وهم كم بيوني بدأوكم كأتيهم كنهار أول مرة كلاو الأرانو أتخشونهم أو هلايبه فالله أحق أن تخشوه قال برهان دهولتهم إن كنتم مؤمنين سوني ولاتك قوم دمبه قاتلوهم هببه يعذبهم الله للترب بأيديكم جور مورندين ويخزهم وجاسنا به وينصركم عليهم ولا إهور مكة ويشفي صدور أمتنا برد قوم جماعة مؤمنين هم به وبيدو جماعة هم ببندو خزاعة لقريش واللي تنوبين بنو بكر إهور مولو يعني فتح قريش جماعة لبين جماعة مولو الله كتير بيتو بيتر مولو سبو لتر قول بجول مولو وبيكو بفانا فرقسلكم قوم بفوني بفانا sabu tawa wala no de mola kanan du wo wel toray ando hande tawano conseil kala har landa jumbe do fonu ma me toray wa yudhib wa itta ghayda qulubihim tikke berde mabbe wa yatubu Allah arsika wa jamana tubu buye ma yashau wa yidi jabangol wallahu alla alim ko gando hakimun ko nyejudo wallahu alam وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام. نعم. إنه قل تورتجين. بلندي و جن قل تورتجين بإنده.
يرلي كوكو إجا إن الله صلى الله عليه وسلم كا وكيلا بدون داري إني قلت تقول ده إني دو إني قلت ده إني دا مسألة كانوا كوب ندوري في مكة مسألة خلافية يرلي إنه قل تجدين وإجا إن الله صلى الله عليه وسلم كاونا ونكو سلكم لو دي مولو إجا إن الله صلى الله عليه وسلم لو دي مولو إجا سبو بفيلي عثمان بن عفان وي si aya ja Alquran ti perkara ko makeno winde de aya jabe e ciortewol kaariwol wonde be e ciortewol ka hunde kaari janta non kadi hiro joli e mabbe jantagol inde ciorte junwari e ahadisi e mako ji mabbe sallallahu alaihi wa sallam ruwadi si inde go e inde ciorte jirin dum no hatman be mabbe egga kono kadi wona inde de fo godde go ko sahaba be wadi shahada woni ɗum on ɗo woni ko ɓuri ciccude kon e masalan e hoore kongu ɗi woɓɓe no wi ko ɗo sallam inni jotta jiɗi woɓɓe ɗi sahaba ɓe wona laaɗo kono ko selli ko go inɗe go ɓe nela sa sallam egga goɗɗe go koye wakkilade sahaba ɓe am ko landagol fi o werdugol ngol kefe wonande julɗon jalli hara ni ɗon ɗo zaman men ɗo kefeɓe ɗi probléme hari ko julɗo ɗaɓɓi yo wernumo ara tawi mo wawi mo wernugol marke ɗon ɗo ni e diwa mo kawo ɗino haray ko hasiligo lislam sallam taɓe landi wernugol kefe ɗon so fattike julɓe ɓen yalli sharia o ha joni mo tabiti ka yernulaɗo ɗum sallah sallam naam mo tabiti si tawi mafsada ala e ɓawo tawi hulaka himo ari weddintini on ɗon waɗi masibo yeyi ma hulaka son wernimo tana yo ari yana e moɗon yani wonɓe mo ɗaɓɓude ɓen ko jondole ñame ɓurɓe on werɓe yana e moɗon onon e makko tawi ɗiɗon hulaka nder ton haray yo werne sabu maslaha e ɗaɓɓuwo maslaha yo nanu aya jallade bo yejjuɗe fulino o famal islam o bo yiɗe no gasa o tanƴi no gasa o jaɓa haray sari on no newiri ɗum ko maslaha on darde ko ɗum waɗi ko lasli wernugol ko leydi julɓe ko lamɓe ɓe gaccite lamɗo kanko newnata kaari yo ar weera kaari yo wonu ko ɗum waɗi ɗi ambassade ji e consulat ji e convention ji komin jokki ɗum ko lam ko kamɓe yeeso ɓen jogui on programme ko ɗum wiɗen ɗum wernugol e angal wernugol e ɓeɗo haɓidete ɓeɗo haɓidetake ɓeɗo ahodete ɓeɗo ahodetake ɓeɗo e firɗen ko ordonné kon andinen ɓe ɗum fof ko yeeso ɓen accira an miskino on leyga jokku dina maɗa kam wona nani jaɓi o wiya o so ena heddi wala jaɓaɗo noon jokka jangde maɗa jokka ɗaɓɓere maɗa arsibe maɗa jokka dewal maɗa Allah subhanahu wa taala ɗiya piijiɗa accidaɗi jommajje wallahu alam